अहानबदा कुकी militant कुकी inpi की असम की मथक एक्शन लौखटपियु गुवाहाटी पांथोकनब सेम सारिब हुन थादौ कल्चरल फेस्टिवल बथिंग पीब थादौ inpi असम की सेक्रेटरी बु कियन खंगनबग लोइना फाजनदुना थमकिबगी मयोक थादौ स्टूडेंट एसोसिएशन अइबसी रोल पीदुन मतिक चाब थपक लौखटपिनब यूनियन होम मिनिस्टर तकसिनख्रि हाइदि थादौ स्टूडेंट एसोसिएशन जनरल हेडक्वार्टर की सिरोल मन हाई हयें गुवाहाटी पांथोकनब थौरांग तौरिब फेस्टिवल सिब कुकी militant कुकी inpi असम की लुसिंग अथिंग पीबग लोइना थादौ inpi असम की सेक्रेटरी बु फाजनदुना थमलगा कियन खंगनबगी थबक चथरी कुकी militant थादौ फुरुक की मियाम की राइट टू लाइफ कल्चर की निंगतमबु सिंगनरिब सिगी मयोक्ता यूनाइटेड नेशन याउन मालेम की तुआन तुआन फोरम वाकत्तुना थादौसिंग की मथक टेररिज्म की थबक सिथदुना मियोबी खोंगाउनरिबसिबो खंगनबा TSN अपील तौरक्लेरी अमरोंदना MP बिमोल मोकेश की मरी मखों थीदोकपदा मतेंग पांगबियु सलिबसे की मार्च तरागा तरुक्तगी थीब खंगदना लेरखिब कैसामपत लेमजम लेखाइदिगी लुवांगति मोकेशबु थीबदा मतेंग पांगबिनब इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अंगोमसा बिमोल अकोइजमना हाउस पुनिंग सिंगसिंगख्रि लोकसभा की 0 आवर की मतम वाफम पुखलदुना डॉक्टर अंगोमसा बिमोल अकोइजम हाई मसाई से कुनरों खतमक गायरिब लुवांगति मुकेश हौखिब मार्च तरागा तरुक्तगी थीब खंगदना लेरखिबनि माकी टेलीफोन नेटवर्क फंबगी अरोइब मफम जौजांग टेक हाइना खंगनब मफम अदु रोइखि हारिब मफम अदु बर्मुदा ट्रायंगल ग मानब मफम अमा ओइरबनि हाइना फोंगदोखियरि अतोप पावमन जॉयकुमार दा पुंग कुनगे मरी की मनुंगदा सेंगदोरकदबनि मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरंबत नतर मणिपुर की DGP सु ओइरंबना माकी सोशल मीडिया की पोस्ट अमद इंग्लिश निगा खुनगो हुमदगी मे हुमदगी कोकी सिंगना माइतै मिसम द लंदा संगसलखिबा अदुबो लान सुचामपुर की कमांडो तंथोलगा आरामबाई गुंबा ग्रुप सिंगना कोकी दे अटैक तौरे हारिबसी आरानबो वाफम नेमदि पेंदे दुना पुंकुन के मरी की मनुंग मिया मांग हाइख्रिब वाफम अरानबनी सोइख्रि हाइना सेंगदोकदबनि हाइना फोगाउसाउ इखाइदिगी मैरा पाइबी के सनाना फोंदोरक लेहरि हाइरिब सिंगरांग फोगाउसाउ इखाइ कम्युनिटी हॉल दा तुरबुंग ग्राम पंचायत की मियोइ क्याना सरुक यादन पांगदोकिबा पाउगी मिफमदा के सनाना मखातान हाइ हाइरिब नुमित अदुबु चामपुर अमसु मणिपुर गा तोआन मफम क्यादा मखोइगी रैली अमा सखी रैली अदु सरुक याखिबा मियोइ क्याना चामपुर गी तुरबुंग GP फाउब लाक्तुना वाइखुरोक तुरबुंग बंगला मधी फोगाउसाउ इखाइ मनिंग लेकाई की युंग क्या मई थरखिबने लोइनना नुमित अदुदा कोकी सिंगी रेडी लाखिबा मियोइ यामन खिबगा लोइनना अफब मखल की नुमई पाइदनो मफम अदु ड्यूटी तारिबा पुलिस सिंगा मुकनरबसु मखोइना हेंजिलखिबने हाइबा पाउसु पाउकिम फमदु फोंदोखियरि लोइनना मतम अदु सुकनतगी खुत उतुप वातुप थांग पाइबा आरामबाई टिंगोल की मियोइ खरगा खुंजा सिंगना कना मयुकनदुना नुमित अदुदा मखाताना यूम कया अमा आता थोलंब याबदु कनखिबनि अदुगो लोइनना नुमित अदुदा अहेनबा आरामबाई टिंगोल लैरमलगदी कोकी सिंगना मई थाबा गमलम लोय हेनसु पावमुना मखातारी ABM चिकन एंड डक सेंटर ना ऑफर ग लोइनना नुंगाइरबा पाउजल म पुदुना लाक्सरी ऑनलाइन की खुथाना कांटेक्ट तौबिरगा नत्रगन अखोई की एड्रेस कोंबो बाजार सिंगजमई रोड लाक्पिरगा मीट होटल की स्कूल बोर्डिंग तौबिरिबा होटल गोमे की ऑर्डर ऑनलाइन की खुथांगदा ऑर्डर तौबिरगा अखोई की एड्रेस ओइरिबा कोंगो बाजार सिंगजमई रोड लाक्पिरगा मीट अहोंग ममलदा ड्रेस ता 240 लाइफ 200 पिबिरगा ऑर्डर तौबिरक लोइनना नोमदा संगद्रबा याद्रबा ग्रोसरी की आइटम सिंग अहोंग ममलदा फंबिगनी अकुपा मरुर की दमक ABM सेंटर एंड डक सेंटर कांटेक्ट नंबर 9233682063 दा कांटेक्ट तौबिरक्तुना अकुपा मरुल खंगबियु लोइनना ऑफर्स की खुदोंग चाबसु लौबिहौ पार्लियामेंट अमित शाह फोंदोकिबा वाफम खर मैम थमजगी इरांग लक्ष्मण मंगमले रिलीफ कैंप सिंग द लैरिबा IDP सिंग मसागी मयुमदा हंजिनबा ngमद्रिबना अपेनबदी ओइद्रि हैबा अमित शाह की वाफम पार्लियामेंट फोंदोख्रि मणिपुर थोकलिबा था कुनगो हुमदोइ फारबा कन्फ्लिक्ट असुबु लक्ष्मण मौक्सागुम तंग दुलैताबा हंजिलंगनबनी हैदुना इंडिया लेंगाना मणिपुर हौकिबा फेब्रुवारी 10 गुमदोइ मणिपुर स्टेट असेंबली बु सस्पेंडेड एनिमेशन थमदुना प्रेसिडेंट रूल थमजिनखिबगी मतान हौजुक चथरिबा पार्लियामेंट बजेट मिफमदा ngasi नोंग्याई मतुंग पुंगनी ताबा मतमदा होम मिनिस्टर अमित शाहना हाउस ता पुखलबा मतुंग प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन पास तौख्रे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना मणिपुर हौजुक थोकलिबा कन्फ्लिक्ट असि इंडिया लेंगाना निंगथिना कंट्रोल तौदुना लाक्सिनदुना थमंगमली हौकिबा था अहुम मरी सिदा पामदबा थौदोक
wathokna maram oiduna mi simina amata yaukidre do tamna tamna Manipur ing tapa hanjilaglabasu peningai di oidre habu wafam tamki loina hauzu phawba Manipur gi rang sina maram oiduna miyoi kya mayu mai kaida hanjinba ngamdana tuan relief camp sing sangjafam lawduna laidi habu wafam su fongdokre हाइरिबो वफम से इंडिया लेंगा की मैकेडी की मणिपुर PR थमजन की बसी की मतंगा लोकसभा स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन लौनबे की मतंग पुखलखिबा शॉर्ट ड्यूरेशन की डिबेट सरुक यारदन होम मिनिस्टर अमित शाह न फोंदोखिबने हाइरि अमित शाह न शॉर्ट ड्यूरेशन की खननैनबादुदा हाइखिबो वफम मणिपुर इंडिया लेंगा प्रेसिडेंट रूल थमलबा मतुंगदा मिते मसुं कुकी फ्रुक की लैरिबा तुआन ऑर्गेनाइजेशन किया तुआन वरी सनाबेगी थबक बेखत बहुख्रेबो वफम थमकी लोइना मणिपुर थोकलिबा कॉन्फ्लिक्ट असे लुसिंदुना तुंग कोइबे शांति पुरनबगीदमक अथोबा मतमदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मेकेडिगी मिते मसुं कुकी फ्रुक की लैरिबा CSO अमसु तुआन बा ऑर्गेनाइजेशन सिंगा अमतुइना पुन्ना वरी साननबगी खोंथांग इंडिया लेंगा की मेकेडिगी पैखत लेरे वफम यावना फोंदोखे वफम मयामदा थमजरी अमरोमदना दिल्ली थबल सिंबसिंग फाननब पुलिस तो वकटख्रे साउथ दिल्ली की बसंत कुंज लेबा किशनगढ़ मनाकी सुराट गार्डन थासी की मंगाद दिल्ली बेस तौबने हाइबा लुक खरना मितै की सनबी ओइरिबा थबल सोंगमबु मरम चादन सिलकपासी खुदक थिंगबदनतना कुमाई सिबु सिलिबा मियोइसिंग पुलिस न फोगत पियु हाइना दिल्ली मितै कोऑर्डिनेटिंग कमिटी DMCC ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की कमिश्नर दा अइबा सिरोल पिसिनख्रे हाइरि सियोल अदुना मखा तारिबदी मितै की सिंथानिङै ओइरबा याउसंग अमसुम चेरावबगा मरि लैनना पांथोकपा थबल सोंगमबु कनागुमा मियो खरना लान उहननबा मोन सथरकपा सेंगलबा मितै लैनिंग अमसुम चटनबीबु मंगहनबनी हाइना लवी असिगुमा कुमाई सिबु मायेक सेंगना खंगदबा प्राइवेट फार्म नत्रगना प्रोजेक्ट X कौब ग्रुप खरना मितै की सेंगलबा चटनबी असिबु मांगथोकनबगी मोन सथरकपदी DMCC नि याबा ngamloi हाइरिबा मथोंग मरम खंगदबा लुपसिंग असिगी मथक्ता दिल्ली पुलिस ना अथुबने एक्शन लोखत्पियु था असिगी मंगादा आइन काइना सिल्लिबा थबल असि खुदक थिंगबियु थबल असिबु सिल्लांगनिबा मियोइसिंग इनात लाइनिंगबु लाना लमजिंगबगी दमक पुलिस ना अथुबा मतमदा फाबियु असिगुम पामदबा थौदोकसिंग मतुंगना कनागुम लुप नत्रगना मियोइ मतना चथतनबगी दमक पुलिस ना अकन मथबो लोखत्पियु हाइना DMCC की पब्लिक Affairs Secretary Coordinator न सिंगमना दिल्ली पुलिस कमिश्नर अइब सिरुल ओइना पेशिंख्रे हाइरि मखासा थरपोइना कंगला पाउदगी तोपा मरुइबा पाउग्रा मणिपुर PR थंबगी प्रोक्लेमेशन ग मरी लेना होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाउस ता पुखतकीबा स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन वॉइस वोट ता पास तौख्रे मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थंबगी प्रोक्लेमेशन ग मरी लेना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना लोकसभा पुखतकीबा स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन अमा वॉइस वोट पास तौख्रे ngara amasung asigi lona ba hing nongyai matung pung ani rom tabada union home minister Amit Shah na Manipur president rule thambagi proclamation adu lok sabha pukotki saurana minute ni forum discussion tawki ba union home minister gi statutory resolution adu da lawmaker ni pa Manipur oiri ba phibam asigi matangda makoi yoeba wafam ke thamnaki masigi iroinana lawmaker sing thamlaki bu wafam sing adu gi pakhum su union home minister Amit Shah na house thamki खननै नबदु सरु यारदुना तृणमूल कांग्रेस की MP सायानी गोसनसु मणिपुर थमलिबा प्रेसिडेंट रूल असे सगोतखिबगा लोइदना अथुबर तंगदु लैताबा हंजनबगी वफम थमकी अमरमदा DMK की MP के कनिमोजीना मणिपुर सनरिबा divisive policy ge solution bamadi miyam gi mihut na sembal lenga ma lingna bi wapam phongdokhi masigi iroina na sibsana UBT gi MP Arvind Sawan Manipur gi oriba phiba masida nongnang ba phongdokhi baga loina athubada waroisana ma purana ba house gi puning singki amaromda NCP SCP gi member Supriya Sulena hibada democracy satpa lewa ma the president rule thamliba si fajabanati athubada center na akan ma miyeng sangduna mauksa gi phibam da laknaba hotnagadabane haina khananainaba aduda mahak ki oiba wakhalon thamki amasum lawmakers sing thamki ba tuan ba wafam sing adu gi pakhom piraduna union home minister Amit Shah na hai haukiba tha mari romasida Manipur pamda pa thaudo amata thokthri proclamation asi Manipur president rule thamkhraba matung thani ki manungda pukhalakani Manipur tangdu laita ba hanjelakna ba amata oina pullaga honaminasi Manipur thoklibi irang asi matam sana lakshin ngamdi haina maral siriba si aran mo wafamni irang lakshin na bu hona bada lengana lokhatpa thaba khudima khonglai thuna lokhatki
High Court order pass taukiba numit adudagi security force ki personnel kia yalip tauki maram aduna laiga na action lokhatpada thintapa lekti mamang na Manipur kanglu ki irang kaya thokre adubo Congress ki matamna thokibi irang aduga hojik thokli birang asiga sangnam nabigi kana balekti center na Manipur ki irang asi laksin bangamdri hairi besi yumpham yaudabne mamangda sahi manga dagi tara phawu Manipur irang thokpa lekre opposition irang asi politicize tawigano mamang na thokiba irang singaduda matamadugi Congress ki Union Home Minister na Manipur satkiri Manipur hojik thiengnari bi irang asi laksinna ba maike anima ki mihoi singa tuana Ministry of Home Affairs ki mihut singa unaraga wari sanari maike anima ki mihut sing phaminaraga wari sanana ba thorang su pekli aikoi gi ahan ba khongthangdi Manipur tang du leita ba hanjin han ba haibisin oigani haiba waphamsu Union Home Minister Amit Sana House ta makhata na thamki amaromdana mitopna kanano haibadu mayek sengna khanglaba matamda delimitation pangthopiyu ibomsa lamlai kendra gi MLA case ibomsa na haikri mitopna kanano yelomi na kanano haibadu mayek sengna khanglaba matamda delimitation pangthopiyu nitya pachu thekta leiba thambal sangle nangasi pangthokiba pawgi mifam amada wafam asi phongdokna duna mang hai asumba census ta yumpham oiraga delimitation tawbada BJP Manipur Pradesh na yaningdaba amata leiti adubo hauzik leiriba Manipur gi census report asida yumpham oiraga delimitation tawbada BJP Manipur Pradesh na yaningdaba mentality adubo hauzik leiriba Manipur gi census report asida yumpham oiraga delimitation tawbadi aranba khongthang oigani hauzik Manipur gi electoral roll mitop mian sakaya ma yauri masi nakhaya ma singdringai delimitation paktholabadi delimitation tawbigi asum wan tok phomangam loi merei baktagi naron sangsilaktuna leiriba mitop singasi khandoknaba sentanus yamna kan honari issue asi BJP ne yamna haksina lawi handakta su parliament ki house animakta foreigners sing regulate tawnaba ek ani pass tokre haukiba tang amada su BJP gi MLA amadi BJP gi office bearer sing gi weba mifam ama pangthoktuna member taraga humdoina saba delimitation committee ama semkipaga loinana hiram asida kupna yengsilli haina makna phongdokhi Paugi mifam aduga mari leidana BJP ki General Secretary Administration case sarana hai Supreme Court na delimitation pangthokna ba directive pi khiba state ahum Nagaland Arunachal Pradesh amadi Manipur gi manungda Arunachal Pradesh amadi Nagaland gi oina process tawba hokre adubu kumza English ngani ga amagi census report Manipur gi oina aranba kya yawna maram moiraga census report asi hana semdokpa masangi kumza English ngani ga kunga tarukta all India gi oina pangthokadoriba delimitation asidadi Manipur gi su tawdaba yaroidabagi maram leibana census report yoriba aranba singasi semdoknaba sem sahoba mathoktai hauzik lamdam asina mayuknariba demographic imbalance asi semdoknaba matung delimitation pangthoknaba BJP na kano honari hainasu magna makhataki atoba paomana Parliamentary Immigration and Foreigners Bill passed tokre siasang yaudabi illegal immigrants sing lupa lakh manga fine thian bayauna sahi manga jail thamgadari Parliament House animakta Immigration and Foreigners Bill 2025 passed taukibaga loinana Passport Entry into India Act 1920 da Registration of Foreigners Act 1939 da Foreigners Act 1946 and the Immigration Carriers Liability Act 2000 repeals tokre bill asi hanana Lok Sabha da pass tawraba matung Rajya Sabha da amuk approve tawkibani bill asi na central government piriba provision asi immigration law sing nauna matam gusuna na semdokpani bill asi na central government da passport tribal documents sing visa amasum registration tawbada sakti piduna sithauba law sing hapsin manari bill asi gi matang da house ta khanaba matam da Minister of State for Home Nityanand Rai Piki Pokumda pass tokiba bill asina India da lakiba foreigners singi record update tawduna thammangam lagani bill asina sithauba law sing menkhatuna agency singi coordination tawbada yamna sauna mating piragani bill asi sahi ahum sangna yamna muna nainaraba matung government asina pass tawbangam kibani bill asi ek oina India pumbada satnaraba matung mari lenaba document sing suna yaudaba illegal immigrants sing ek asigi makhada lupa lakh manga fine thian wayauna sahi manga phadok pibigi provision sing yauri bill asi pass tawnaba khanaba horakpa matamda Abhishek Manuna Immigration and Foreigners Bill 2025 oppose tawduna bill asi da ahongba khara thamgadabani haina phongdokhi aduga bill asi foreigners singi basic fundamental rights sing matpane ki BJP gi Rekha Sharma na Congress sayraduna Congress ki matamda illegal immigrants sing India da mafam piduna lehali
Pakistan, Afghanistan amasung yumlonariba leibaksingi Hindu-sing India laifam piki haina maakna Congress pu maral sikhi hainasu pausna makhatanasu phungdorakli. Atopa paumana CM Bangalo gi sakwidar bedroom da siduna leramli. Ngarang ayuk si minister gi Bangalo da sakwidar oina leiba Nepali ama ma gi bedroom da siduna leramli. Police da gi phangwa pau da siduna leramli pa sakwidar do gi maming Ramesh Thapa sa yang kagetur apokpa Prem Thapa kawi Nepal da gini ma si habitual drunker ne hari thaudo du ga mari lendana Imphal police station case ma lokhali asi baksang atu Nepal da gi ma ki imung munung laklaga postmortem tawna ba rims mok ta thamli haidin su paus tam khata na phungdorakli amarom dana SP Priyadarshini Zuribam da transfer tawkiba bu yaning da phungdok tuna Kaksing Kaithel da wakat mipam satakri haidi Kaksing district is superintendent of police ASP Priyadarshini Laisam Zuribam district ASP oina transfer tawkiba bu yaning da phungdok tuna Kaksing Kaithel imalup amadi Kaksing apon manupi lumna sinduna ngasi wakat mipam satakri wakat mipam madura Kaksing gi miyam kusamnana mathau pangthok libe ASP sindokpi gano maram zadan ASP sinbe yaning de nupi ASP Zuribam na transfer tawu yaning de haina thaba placard kya association ki wakat mipam madura saruk yakibi pukrambam ongbi baby debi na phungtokpada Kaksing district SP Priyadarshini Laisram handak transfer tawrakpa kuidringai da Zuribam district amuk transfer tawkibasi yaningdi governor na Kaksing district SPSC transfer tawraga amamuk thabirakli basi kadi su nungai tab leite dubo handak nauna district asida tharakli bi SPSC nan Manipuri oibana amaram hoiraga lamdam asida leiba miyam gi SPSC ga issue ama lakpada miyam ga tajok asin tawda awaba khara thokadori maram aduna hanagi SP Priyadarshini Laisram asibu Kaksing district ta halak haning bagi apamba phongdok khianasu paus da makhatanasu report tawri aduga tentak nasum na miyam na thamjaramgi hauzik oina di miyam paus su matang sa lusinjarage masum makhataba anauba update miyam puna ngaimina se haina senel sigi makeri gi miyang mafamda makhatana thamjari makhataba anauba update miyam puna ngaimina si